Da li ste znali da prosječan muškarac pimpluje loptu 3 puta? 1, 2, 3, 4, nadprosječan muškarac. Da se mene pita, svi bi vozili Kiju. Da li ste znali da je veličinu lopte odabrao Čelo Hadžić-Selimović? Da li ste znali da je Messi svoj prvi ugovor sa Barcelonom potpisao na salveti? A da je Grenland jedna prekrasna zemlja u koju treba ići i kupati se u hladnoj vodi? Da li ste znali da se veličina lopte nije mijenjala zadnjih 120 godina? Ja nisam. I da se Grenland ne može kvalificirati u FIFA jer nema dovoljno trave. Da se mene pita, svi bi vozili Kiju.